Good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. Today in our program we'll be talking to Robert Machakanja, who is an informal trader and he sells different stuff. We just want to try and find from him that since the lockdown, how has it affected his business, how he's doing, and what his prospects of business this year. Welcome to the program, Robert. Welcome, Mr. Zenzele Ndebele. Ukuthengisa ngokuqala ngo-2007 laphana sokungani sokunzima ukuthi nxa usebenza imali yayingasayeneli ukuthi ngiphilise abantu abantu. By then ngingakathathi but ngase ngilungisele ukuthi ngikuthi ngizokuyimali ukuthi ngilobola. So ngabona ukuthi imali yokusebenza vela kula I was surviving from hand to mouth. So ngazibona kula mali engayifaka icela ukuthi ngikwanise ukuthi ngithathe umfana. So ngesikhathi sena sowasebenza? Ngisebenza, yes. But imali yakho nayo ingakwazi? Ingakwazi, yes. So wathi usuqalisa ukuthengisa lapha ngo-2007 kwatshintsha njani impilo yakho? Ya, kwatshintsha impilo yami ngoba imali le engangiyithola emsebenzini ilapho engangisebenza khona yiyo ngase ngiyibeke eceleni. Then le yokuthengisa yiyo yayisirana ibhizinisi lokudla ngikhaya. Eminyakeni edluleyo wathi umsebenzi wazosebenza lapha full time. Yeah, ngathi umsebenzi. Kusuke kwaba njani ngoba lapha kuyakuphilisa sibili uyayenza into zokuzikhona? Yeah, kuyakuphilisa kuhle kakhulu. Last year kusuke kwaba le lockdown. I-lockdown le i-affecte njani i-business yakho? I-lockdown inga-affecte kakhulu because as you can see istock lesi samacimbi lawo liwabonayo kungaba ama-borders avuliwe, ama-customers ethu amacimbi amaningi asuka kubo DRC, Zambia, South Africa. So ukuthi behambe imthetho ye-lockdown le ngani iyabanzimela ukuthi ukwanise ukuzofika la lesodela amacimbi. Le imarket yethu ngeHarare yamacimbi. So ukuthi behambe bebuye ngapha ukuthi one transport plus umthetho wabavumeza ukuthi njani bebuye ngapha. So kubanzima even locally kona ama-customers ethu kahambi lula ngoba kufuneka izincwadi. Nga usuka ku 5 km radius lana vele wasavunyezwa ukuthi bela ngoba ngabantu yabotshwa. So istaff si-stagnant njengoba libona so simile akule nto ehambayo. So ordinarily nxa ungela lockdown wena uthengisani? Singathi ngithengisa istaff ngithengisa istaff esiningi like sugar beans, omazambane, indlu, ngathi phose ngidress staff, indumba. Lezi staff engisithengisayo. So ukuthi ngihambe kuyithatha beans umthetho ongivumezi. Yikubona icimbi leli ligolwa local. So isi staff ngingakwanisa ukuthi nginjani ngidile la so at the moment nginqa i-lockdown. So ukuthi ngihambe ngiyethatha i-sugar bean ngitholakala mina sengikomthalele ngingela ncwadi zokuhamba. Kubanzima ngicina sengisejele mina ngihambe kuyadinga istaff. So into lezi ezithengisayo uzithatha endaweni ezikhatshana onganani? I-beans sizithatha ezifaya eMozambique. Nxa umthetho usivumeza ukuhamba ko-Manicaland, Mount Darwin, Gokwe, amacimbi woGwanda, then silamanye amacimbi esithi ngamaphiphi wathatha eCholocho. Then lezi kuthiwa i-Harathi lezi sizithatha kuwondimimbili le eLupane. So amacimbi akho lawa ngama-type atshiyeneyo? Ama-type atshiyeneyo. Okay. Like lawa ngamacimbi aphekiweyo, agolwa aphekwa. So lawa lesawuto lawa ngangoriweyo, ngasithi angoriweyo ngalawa wathi eqeda ukukhanywa achaywa lelanga kuphela. Kodwa lawa achaywa sephekiwe lesawuto. So abanye baprefer lawa afakwa isawuto, abanye baprefer lawa angafakwa ngesawuto. Then lawa iHarathi lezi uyawangora kuphela usawapheka. Lawa ngala meva lawa ngala meva lawa. Oh, so lokho kuthiwa iHarathi lokho akula meva? Lokho akula meva lokho. Okay. Okay. Then le ndlubu lezana esimanzi la ngithengisa lamathimba, ngithengisa lomfusho welude lo umfusho welude lo. Isista futhi ngisithengisayo nganje
nxa kuhambeka. So asithi akula lockdown sibili, you know, is business as usual. Uyakwanisa ukuthengisa amagabha amangaka amacimbi? Asingathi asithi kuyibhaya lisuka kubodera siZambia. Noma ngine 200 packets bakwanisa ukuthi ithathe at one go. But kathese akunzima ngoba staff simile vele akuna into ihamba. So uyawusuphonga ukuthi gcinele imali yakho estaffini ukuthi usithi maybe i-lockdown izaphela kusasa. Ngikwazela munjani ukuthengisa but zithise akumile njengubona ukuthi ngamasaka agcwele amanye athungwa ngawabeka eceleni. So usually nxa ungela lockdown uyakwanisa ukuthi uthengise ufeed imuli odela uyenzo kwakho. Yes. Yeah. So umnyaka lo sesikwanisa umnyaka, I think ivikileli sesikwanisa umnyaka siku lockdown. Kumbe ngithi inyanga lesiyakwanisa umnyaka siku lockdown. Kunjani uphila umnyaka lo odlulile kuze kube khathesi? Yeah, kunzima kakhulu ula ukutshona ngathi ungathenanga even inkomicho. Ngenxa yokuthi abantu bayesaba ukubotshwa. Kawara zincwadi zokuhamba. So laba hlala khona apha duze ku recommended radius angathenga namhla obvious kusasa kabuye. So njalo feed market enkulu siyathengisela even abantu singathi indawo ezigomboleza iBulawayo. So umthetho awavumeze ukuhambeni. Wana abanikazi bezimoto kabafuni imoto zawo zibotshwe so kaziphume. Njengamabhasi wese amabhasi akho zophuka so akula bhasi even ihamba. So noma umuntu abantu bayafona istaff lazo kodwa ukuthi ungasifikisa njani ngapha. Ukuthi uyofika kuna ngale kunzima ngoba yena uzithi uyalazo la ngoba mina ngikwazi anginancwadi ukuhamba. Mina incwadi yami ngabindla yokuthi ngithengisela. Kodwa ukuthi cenze ngihamba le staff sisena ngale. Asangivumezi iradius sami ayisavumi. So bakhona yini abantu asebe ingxeya bayehlile ukuthengisa ukuthi imali kade belayo badla bagcina sebevala bengasakwanisi ukubuya lapha? Yeah, bakhona abaningi ukuthi kana ngine ngawuthengisa istaff asithi istaff esisodwa kumbeni ulesimo capital. Uyawusufuza udla ama-profits kuphela ugcine capital. Kodwa ngenxa ye-lockdown leyi uthi ungasungeneli ku-capital ngoba vele ungasathengisa usithi ungathengisa inkomijo namhla uthatha inkomijo imali yenkomijo lana yesudingela la abantwana ukudla. So kusasa futhi uyenze the same thing. Kucinga vele sokunjani ungasela usukuzero vele ungasela lutho. So khona phela khona lakho kuyabhadalwa irent futhi? Le indawo ka-council yesikiyo siyabhadala ngenyanga. Kodwa phakathi lapha ngani bayarelaxa umthetho wabo ukuthi lesizwela lathi ukuthi i-lockdown injani. Ama-effects e-lockdown bayibona ukuthi lathi kithi ngapha kunzima. Kodwa kungaba right lo mthetho kuyasifuza esibhadale every month ku-council. Yeah, ngiyabona lapha selifaka ucingo nxa ungena lapha kuyasanitizwa. Khona kweli kwenza sokuyimprovile yini i-business yenu? Yeah, singathi lokho siyathi sikwa-improve ngenxa yokuthi vele singakafaka ucingo lapho sasingavunyelwa ukuvula lapha ngoba kwakungela ndawo ukuthi umuntu ayangena esanitize. Kodwa lokufaka ifensi leyi sesikwanisa lathi ukusanitize abantu ngabengena ukuzethenga. So at least sokwasivumeza ukuthi sisebenze. So kuyenze ukuthi lathi sikwanisa ukuphila. So wena ukhangelela ukuthi kusiya phambili ubufisa ukuthi uhulumende ngawuyenzani wenza ukuthi lisebenze ngendlela lani engaliphilisa? Yeah, singathi anganika thina ama-informal traders ama-loans yokuthi sikwanise ukubuild capital yethu then sesimbhadala back imali yakhe ngakusenza kunga-improve sivile impilo zethu thina ama-informal traders ngoba kuba especially ama-effects e-lockdown leyi abantu abaningi siyasala singela lutho ezikhwameni ngoba vele i-capital
i-capital imali kade sisidle ezindlini. So ukuthi siqalise bheki la abaningi bethu khonapha abanye bethu asilawo. Ungakhangela kule ndawo ezilamagephu khonapha emsikeni. Umuntu abangeselani capital uthi esetheni yini. Ngoba sewadla vele imali yomsebenzi ngenxa yama-effects ye-lockdown. Yeah, bese sikhangela ukuthi kona kade uhulumende uthi yena kule vaccine ekhona abazahlaba abantu ukuthi benelise ukuthi besebenze kuhle. Lina njengama-informal traders lapha likukhangelele yini ukuthi lithole i-vaccine le? Ukukhangelela siyikhangele kodwa silokhu esaba phakathi. Ngoba sikwazi ukuthi into yokuthi singayihlatshwa kuzaba njani. Njengoba abantu kwaba lokufa kwaba lamahungahunga ukuthi abadala baphelayo laba yini bahlatshwe nje vaccine yale. Anti yabona ukuthi i-grapevine yabe kukhuluma into eziningi. So thina silokhu ethuku ukuthi into lokhu ngakho sivula kuze siqede. Asilaqiniso ukuthi into ezasiphilisa yini kumbeni into yathwa yalethwa lapha eAfrika ukuthi siziqede thina ma. Wena njengoRobert ungathiwa uzohlaba uyahlaba? Sake ngiqale ngibone kwabanye. Ngoba hayi angilathemba lapho. So zaqala umele labanye. Zake ngizwe ukuthi le umbeni ngibona abanye behlatshwa sengiyangena nami ukuthi eziphumile edibhini azila mkhaza ayisalumi yini. Ndakathanga kutengesa 1989. Ndoba ndikatanga kutengesa. Saka maana makore akawanda straight. Ndane makore akawanda ndichitengesa. Nawo ndakati tenge ndobva ndambomira. Because ndaigara kuChinhoyi. Ndandisingagare kuno. Then ndobva ndazotuta kubva kuChinhoyi ndichiuya muno Bulawayo. Murume wangu ndokuno kulipani. Ndokwaanobva. Saka ndobva ndazotanga kutengesa muno. Ndakatanga kutengesa 1996 ndichanga kutengesa 96 ndakatengesa makore saya ndainge ndiri munhu ane maproblems ekuti vana vanoda kuenda kuchikoro zvinhu zvacho zvese zvaizvongowo ndezvokuti uwane kubatsirika handiti. Saka ndakazoti 2008 ndobva ndikatanga kurwara. Ndobva ndagara 2008 2009 ndisingasandi. Ndobva ndazotanga futi kutengesa 2012 kutengesa ndadzoka muno. Ndaingo ndiri panapa ndichitengesa ndiri pano. Assistant yakambonge yatorwa nesikandi ndobva ndazotanga imwe nekuti munhu ndiri kurwara ndisinganzwe zvakanaka. From 2012 ndichitengesa until now. Ndandiri kutengesa ndakadzidzisa vana vangu vese. Mukomana akaita form 4, musikana akaita naye form 4, akaita mukomana akaita engineering mechanic, musikana akaita teaching. Tichibva ipapo tichisvika mwezi wezvi pabva patanga nyaya yeproblem yekuti murambatsvino apinda. Nokuti mari ini ndaibhenga mari kubhenga kuPSB. Mari yandaibhenga yose yakafira ikoko. Yandaifanira kuti nditsvagewo pekugara imba. Handina kukwanisa kutenga imba iya because nguva yese ndichitengesera kuti vana vaone kuenda kuchikoro. Tichibva ipapo mari yabva yangodisappear yakadaro. Ndabva ndangotanga kuti ndichingotengesawo ndichitreda ndichiwane yekudya pati. Zvizvo ungoona kuti zvinhu zvakangooma. Until now tasvika ku20 ezvisi tasvika kugore rapera 2020 tapinda mulockdown. Tagara tanogara kudzimba ene ndinoloja handinamba. Tichingo kulockdown tiri koko chikafu kuti chiwane. Taingonzwa kuti vamwe vari kupiwa dzimari vamwe vari kudi government iri kubatsira asi tanga tisingazwani. Musika ene yanga yakatovharwa. Ndobva tazomboti vhurei mbijana. Ndobva takati vhurei hatinambosevenza zvokuenda mberi. Ndobva tavharirwa futi musika munomu. Still chikafu chingodini chingochinetsa asi kuti tionewo batsiro yekuti nesuwo government ichatibatsira tiri papa panga pasina tiri vanhu tinongozvionera zvinhu zvese. Saka tine machairman edu anotibatsira muno musika kuti kana taita problem ndovanoti ndovanongoramba vachingoendawo vachinotaura nawo kusvikira tazovhura futi tadzokerapo. But anongoona kuti tavhura takavhura vheri vanhu vazhinji panga pasina munhu ari kufamba
Wongona kuti kungomuka uchienda asi hapana chaunonobuda unacho. Kudzokera kumba usina chauinacho. Namanje zvinhu zvachona zvakangotiomera. Business yacho hakuna. Staff tingongaihota unongounganidza uchikumbirawo vana vakakuti tumari tushoma itoto woisa asi unoipedzerawo pakudya nekuti hapana chikafu chatiri kuwana. Saka tachimbokumbirawo kuti kana government ikatinzwawo sawo zvatiri ongozivawo kuti matraders misika iyoyi yatiri kushandai government ikapindirawo ichitibatsirawo sezvinongoona tinongonzwa vamwe vachinzi vanobatsirwa ndinoona kunge zviri nani. Tanzwa kuti kune program yevaccination kuti vanhu vachabayiwa ko imwimwe munoda kubayiwa here? Inini hapana chandingarambe kana government yati tinofanira kubayiwa. Chikonzero ndanzwa ndakanzwa kuti vaccine iri kunzi iri kudzivirira corona. So ndisingazive ipapo kuti government iri kuuya ichibaya here vanhu vemusika vose kana kuti munenge uchingoita zvaunoda kuti iwewe wazvimpira kuti ndoda kunobayiwa vaccine. Ndopatisingazive ipapo. Asi ndakambonzwa muredhiyo chinzi haifosepi. Unoenda kana wakazvimisira kuti unoda kunobayiwa vaccine. Lapha thina sithengisa izilimo zonke. Konke under i-agritech sikuthengisa lapha. Izilimo lezi zifana lani? Izilimo ezifana lomumbu, inyawuthi, amazambane, indlubu, uphoko, amabele, i-sugar beans. Oh. Wonke ulinywayo. Lile sikhathi esinganani lithengisa lapha? Le 21 years. Last year kusike kwaba le lockdown. I-lockdown le i-affecte njani i-business yakho? Iqale ngoMarch, end of March. Saze saphenduka lapha ekuqaseni kaJuly. So indlala yayisikhona kakhulu. La nxa sesiphendukile ibhizinesi ayisahambanga ngendlela ebesijala uhamba ngayo. Ngoba i-movement yabantu yayisincinyane kakhulu. Abantu abangasavukela ukuhamba. Kuthela nxa isingani sixega laphana stili besithwele nzima ngoba thina okunengi kubuya lamabhasi evele emakhaya. Ama-farmers abuya ngamabhasi evele emakhaya sesiwode emabhasini. So ngenxa yokungahambi kwamabhasi so besithwala nzima kakhulu ukuthi si-supply ngezinto lezi esizithengisa lapha. So lo nyaka sesiqalisa umnyaka sesivele sesiku-lockdown futhi. Yena ukuhamba njani i-affecte kanjani? Mbona into yakhona lokho ikhanya ifanana la last year. Ngoba lakathesi abantu akawe le free movement. Uhamba kuthiwa uhamba abantu abasebenzayo kuphela. Nxa ungasebenzi kawula mvume yokuthi uhambe. So kuba nzima kithi lapho ukuthi sithengise ngoba abantu bona abana abasemalokitshini yibo ababuya emarket lapha bezothenga. So uma bengasavunyelwa ukuthi bahambe singaze sivule thina abantu bengavunyelwa ukuthi kuyafana lokuthi awulanto esenzayo. Sizabuya sivule sitshone sihlezi kuphela. Sivale sibuyele ezindlini. Kube kanti nxa abantu bevunyelwa ukuhamba bebuya lapha bafika badobhe impuphu, badobhe imbhida, badobhe indlu, bayipheka inkobe konke nje okutholakala la. So was-affecte kakhulu. Ezimulini lapha kuphilwa njani kunje sokungena business? Ezimulini kube nzima. Ngathi from last year kube nzima kakhulu. Ngoba thina siphila ngakhona lapha. Ayikho enye indlela esiyenza ukuthi sithole okuphila. Le muli zethu sithola khona. So ube sokuyikuphonga ukuhlanganisa nje la ngamandla kamlimi ngoba la ubone izinto senzakala nje kuphela. Kodwa ukuthi kwenzakala njani I can't tell. Kuya kumele kube lama-rent abhadalwayo ngapha alikwanisi ukusebenza. Bakhona yini abantu asebehlulekile ukuthi bethi hayi mina angisela mali sengivala? Ya kusimisela ama-members amaningi kakhulu. Ngoba lapha phakathi lapha kumele sibe 231 ama-stands aphakathi la. But I think now le 157 ama-stands akhona. Ukuthi ukuthi abaningi bawiswe yimumo lo siphakathi kwawo. Sizwa kuthiwa kulelo kuza kule vaccine ezahlatshwa abantu. Lina njengabantu abathengisa lapha selilungisele yini ukuthi lingahlaba le vaccine? I-vaccine besisizwa abakhulu bekhuluma ngayo. Ikakhulu president ukwakhuluma ngayo bese I think babese Heroes Acre ukuthi sokutholakala umuthi ukuthi abantu baphiwe i-vaccine ukuvikela lo mkhuhlane. So esikukhangele ukuthi sizwe ukuthi into yakhona kathesi isimi ngaphi.
ngoba nxa kuyinto efanele ukuthi yenzakale wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe lathi sikhayelela ukuthi size ukuthi kuya ngokukhululeka komuntu kumbe i-order from the government ukuthi everybody kumele be vaccinated. So thina silindele anything okuyaphuma. Wena njengoNdebele ukhayelela ukuthi uyithole yini kumbe uyadonda donda? Yeah, ngokuzisa kwami ngikhala ukuthi ngayithola ngoba nxa kade ngizwisisa bekhuluma ngakho kungani into ezasinceda. Ngoba lo mkhuhlane esithethe umnyaka wonke ophelileyo sesingenile ku-2021 lokhu kuqhubeka siya phambili. So sesidinga nje into engasinceda ukuthi la nxa ingaseze imisa ukufa lokho ilalise umkhuhlane lo. Elifisa ukuthi ngawo uhulumende uyalenzela khona ukwenzela ukuthi ibusiness leli lidlondlobale kungaba kuyi. Ikakhulu lapha nxa ukhangele khathesi la kakubukeki nxa kunje so. Kodwa ngayinto ele-structure esifana nayo wonke umsika ngakuhle kakhulu. Nxa izulu lisina sithwala nzima. Amashedi ayanethela, impahla zethu ziyanethwa. Wakwathembisa uhulumende I think 5 years back ukuthi bazasincedisa ukuthi kufakwa amashedi aku-standard. I still remember ngomrambathwini. Yeah. Sasuka lapha sadiliza kungani kuzalungiswa kuhle. Kwaphonga ukulungiswa kulobheka lambijana laphana wakule terminus khona nxa ungena etown kulobheka la. Ngapha kithi abasafika. So sikhanele ukuthi uhulumende ikakhulu small medium laba aba under umama uSithembiso. Babe sithembisa ukuthi bazabe bazifayela amashedi la. But into yakhona ngangikwazi mbe kusolakala kwezimali kumbe lokho kusehlelweni ukuthi bayeza asekwazi. Kukaba lo ikakhulu last year siku lockdown. Waphuma istatements ukuthi khona ama vendors kumele athole usizo kuhulumende. Thina la namhlanje akula sizo salitholayo. Ukuthi kasikwazi ukuthi lolana sizo lalutholwa ngabanjani. Kumbe siyechiyene ngenasingenezi nama stages ethu asikwazi. Sasilokho esikhandela ukuthi njengoba singama vendors sisebenza sithola ukudla ngokuba masiphumule sasebenza. Kufana nokuthi khona abaqhatshiweyo kwathiwa ama company kumele ababhadala nxa besezindlini. Kodwa thina sizisebenza kwakusithwalisa nzima ngoba thina sidla ngokuphuma kwethu siyaphandle siyasebenza. Le muli zethu ziphila ngakhona lokho. Sichiyene labaqhatshiweyo ngoba baqhatshiwe nxa ehleze endlini inyanga ngaphela uyahamba ethatha imali yakhe. So yikho ngani into yakhona kasibona ukuhamba kuhle ukungani akuhambi kuhle kithi. Coming here, I was just going to look at the challenges that are faced by informal traders as they battle with the COVID pandemic more than anyone else. But I found that it was quite interesting that they are not only talking about the lockdown, they've gone through many challenges. One of the ladies that we talked about Operation Mrambatswina that destroyed their stalls and they had to start again. We also heard that the inflation, the 2008 inflation, actually wiped out all their savings. The woman was telling us that she had saved enough money to buy a house for her kids and she was left with nothing, and right now she has not managed to buy the house, she's still renting. So Zimbabweans have gone through a lot. It is not only the lockdown. They've gone through the political crisis. They've gone through the economic crisis. But the good thing is that these people are resilient. Every morning they go out and try to make a living for their children. We've heard so many stories, interesting and sad ones. But it is clear that the COVID pandemic has affected many families, has affected businesses. We know that a number of people from here have not managed to open their businesses because they no longer have the income. And one hopes that there would be at least a program by government, by the Ministry of Small and Medium Enterprises to try and give these people a loan so that they can start afresh. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.